Yoli itawe mak baca. Isangi mak baca milau doang. Aga ni lo doang ngi. Salama. Kadua pak doang. Baca do salama. Baca do waliala. Bembe, woi nak takanang ustas, nak kolesterol, magampa pak burana. Yaitu bembe pulau kuno. Soko petan rupa. Biasa awalnya dia salah, tapi nalai sandroy salah-salang. Magai. Iya biasa nalami pelajaran apa lai palibutomi na panataritan lo yasena cela ridi pute si babolong iero cela simbol api iero ridi simbol angin iero wae pute tanai bolong magai watak kalewe apa unsurna poliok ko api poliok ko tanai poliok ko anginnya si bapoliok ko wae maka iya patan rupai watak kale tuh na iya apa ewe si pak natatong rokok suju si babat tudang ya natuna kada sampajang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam ya fattahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah wabil khusus yang kami muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, para imam yang sempat hadir, terkhusus pula kepada Bapak Camat, Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, dan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Matirobolo. Alhamdulillah. Wabil khusus kepada panitia pelaksana, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh tamu undangan tanpa terkecuali. Magi-magi napak baraka ibu Allah Ta'ala apol yang ngetari lalana iyon roma baraka napalampiri sunata nania angkai napalapi-lapi amala madeceta. Peringatan maulid yang kita hadiri pada malam hari ini mudah-mudahan kelak bisa menjadi jalan untuk meraih syafaat di yaumil akhir insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya sebenarnya hati-hati pakai mic sebab jadwal saya masih 10 sampai Ramadan. Jadi saya harus ndak bahaya kalau rusak suara gara-gara mic. Jadi situnganna
Tanyana ulam maulu. Ini sudah masuk Jumadil Ula. Tapi peringatan Maulid kalau di seluruh dunia yang paling lama maulu itu Afrika Selatan, 6 bulan. 6 bulan maulu. Dan peserta Maulid yang paling banyak itu di Afrika Selatan. Tapi napaturu baraka epong Allah Ta'ala. Jadi tau penrangi tanya tau pemaulu baca purang. Sebab kamu pemaulu ku bulan Januari. Si Sambu Meraja. Jadi iya na Tanra Papuji Maraja tak lauri alim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabari natupakang kasih di acara yakni peringatan hari kelahiran Nabi. Jadi sisang upakoling peringatan hari kelahiran Nabi. Ia ko aso aja jangan na iperingati berarti aso sining. Ia ku ulang aja jangan na Nabi ta iperingati berarti bulan Rabiul Awal. Makiro. Tapi ia ku tahunna maka dari tawe tahun gajah. Tapi upasangi ia ro Nabi ta nasukuru ki aso aja jangan na dengan puasa. Jadi itu Nabi ta ko sukuru ima puasa. Nabi Musa ipalepak wattuna ilal lungo ko Fir'aun ipasalama na puasangi Nabi ta. Itulah sehingga puasa pada hari Asyura. Aso aja jangan na Nabi ta syukurui. Nabi dilahirkan hari Senin, makanya Nabi ta na puasangi aso sining. Jadi itu Nabi ta ko syukurui ma puasa. Ia ko umak na ko syukurangi manre. Insyaallah. Dia itu na salah. Dia na salah. Aja tak tersinggung. Magai memang ibadah yang paling gampang tapi metai lolongan ngapalanna yang penting halala adalah salah satunya memberi makan. Apa ia ko mapuasa mi pribadi mi. Tapi ia ko to mapandre mai ngapalanna. Apa ia kui pandre tawe patapulo sona patapulo wanina napacapu uko watan na tawi pandre. Setiap dia sholat malaikat mendoakan kita. Ia na tu ampai tomotot tariolo para ulama dulu mengajarkan aja naliwa patapulo sona mapandre siko supaya patolak balah. Dena musila dak milau dong apa malaika na milau dong aku. Coba. Eti tanigare kumelo ino galung etawe biasa aga napigaw mapamulay manre yamatu kumelo matanang manre toy baca dosi namakiro nelo imampo ibinena angka siasa mapalisa manre toy apa mapa baca si yoli sipu imak bacay itana si matu yoli sipu imak bacay. Melo mata sa asena kasih asa mak bete mandra se baru mak baca si melo ino galunge mak baca si siage tanero dena dapi patapulo sona. Itu sebenarnya adalah doa. Tanya iya ro baca pokok iya miro andrewe nasaba iya ko mandre pu imang nandre ulama toko masyarakat nandreta mak barakai. Malaikat milau dongangi ia na tu ampai sadaka subuh itu bagus na sebab magai dua kelompok malaikat milau dongangi malaikat penjaga malam angka mopi malaikat penjaga siang sudah turun di waktu subuh makanya pas sedekah di waktu subuh itu didoakan oleh dua kelompok malaikat makiro jadi aku masih sedekah ki koloroi apalanda pada miko subuh tapi dena pada ganna malaikat milau dongangi. Angka tu tahu nasang ya walai gampang na ustaz. Cica masumba siulang. Tapi tak 500 sapu daripada 2 sapu si subuh-subuh. Makan jasa tapi rogi ki. Tongangi mega tapi rogi ki kenri mon rogina. Akka cica mi nilau dongang malaikat. Kaya tu malaikat makhluk terhormat
masjidak kapi na panilaw dongangi ya kode istirahat. Makanya ko cica misi ulam masumbangi ya napura ni nilaw doang cicang mamak ko ni malaikat makiro. Makanya yang paling bagus amal adalah yang istiqomah. Wa in qalla kata Nabi namo cek demi. Namo dua sabumi yang penting mananungang daripada si dijuta yang mikro ramalang. Tapi angka pamalada dia nak kena sumbang. Dia cow kay protes na. Itu agama tak makoro. Sebenarnya bukan mengakali agama, tapi mencari mana yang terbaik. Kamakiro. Soko petan rupa. Biasa awalnya dia salah, tapi nalai sandroe salah-salang. Magai, ia biasa nalami pelajaran apa lai palibutomi na penatarita lo yasena. Cela ridi pute si babolong. Iero cela simbol api, iero ridi simbol angin, iero wae pute tanai bolong. Magai watak kalewe apa unsurna? Poliok ko api, poliok ko tanai, poliok ko anginnya si bapoliok ko wae. Maka da iya patan rupai watak kale tu. Na iya apa ewe si pak na tatong rokok suju si bawat tudang. Ya na tunak kada sampajang. Yoli itawe mak baca. Isange mak baca milau doang. Aga nilau doang ngi. Salama. Kadua pak doang. Baca do salama. Baca do warialah. Ya ko baca do salama itanaiwi agak na cinnai punana bola. Iya ko baca do warialah ya ku tanangin ni gasan nambo na. Ya rumah tewe. Nah ini penting. Kenapa? Mendoakan orang yang meninggal itu sunnah. Bahkan Nabi tako makato baina patama manang Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Sinin na tuwe si ba matewe. Makanya tilaw doang itu mateta. Orang tua yang meninggal doakan. Cuma idi makutuki milaw doang yolipu ima milaw doang ngi. Tapi ya kodena sampa apu ima mandari tau dena sampa aja yoli. Masalah to ya tuh. Ini penting saya luruskan dulu. Iya na tu ampai amalan-amalan di masyarakat. Iya angkai pura na tanang tau pandrite. Na pak guruangan loko tau matota. Sebenarnya tidak semuanya keliru. Cuma ada yang salah karena lain yang meneruskan. Ternyata pandrita paterui. Kega contohnya mapatuo dupa sunnah. Menyalakan dupa itu sunnah. Ya komoto ki masampajam peni apa tuh dupa ki. Magai rumpuna dupa yang harum itu yang disukai oleh malaikat. Napoji malaikat anu maserue. Malaikat akan datang mendoakan kita. Makwiro. Tapi sandro malai akan apau rumpuna dupai palatui. Salah-salah. Sehingga nasayana dena tu dupai dena ada rumpu dena latu. Ya nak dumpu na tulina pakone. Nasayana palatu ye. Tau pusana ya tu. Pak nasangi rumpun na palatu itania. Itu kare. Soko petan rupa. Biasa awalnya dena salah. Tapi nalai sandroe salah-salang. Magai. Iya biasa nalami pelajaran. Apa lai palibutomi. Na penatarita lo yasena. Cela ridi pute si babolong. Iero cela simbol api. Iero ridi simbol angin. Iero wae pute tanai bolong. Magai watak kalewe apa unsurna. Poliok ko api, poliok ko tanai, poliok ko anginnya si ba poliok ko wae. Maka da iya patan rupai watak kale tu. Na iya apa ewe si pak na tatong rokok suju si bawat tudang. Ya na tu nak kada sampajang. Napahanya? Tapi sandroe malay na pak bantu turuai. Nasoron no salo salah-salah nih. Itu kere. Jadi ya kotanya tahu pandrita paterui bahaya. Nah sabak na model Dito na ka kopen ramakoro di. Pak ya tu ko macabe polo ko tasi maega.
tapa pisawi ro. Maka na malasa kaji ustaz ko deu papisawi, malasa memangi na si anggota ki. Apa iya tu jinge masinga wattu-wattu ko nadapi wattu na yeleng. Aja na najipa anak bicu na bawang. De pa na jala mana pikiran na. Lobo lata talingi di 5 sabu. Angka si kobaje tali si di 5 sabu. Angka si bajana tali di 5 sabu. Talungaso mi tali di ya kong kay de tali di makarapa ya tu. Agi gina pigaw ya toko pure tali tapamade. Maku mati tu jinge. Setiap waktu kita kasih pasti masinga ko nadapi watuna. Karena dia punya hak membuat kita sakit. Nasabak si anggota ki. Kegayasam pada ko mapasangi TV kabel. Iya ko angka ya tu bostar emadak ya ko bolata masinga tu pat TV kabel tapacuran ni garet tanade nalo masinga. Kama kitu. Mako mati tu jinge. Iya ko si anggota ki tahu-tahu na singa. Makanya tapapisaw ni manca di anggota. Makarpe ko carana. Idi sorongi. Pa itu pas soro-sorongi maca. Ko sandro sorongi nasan kehe. Ilaw si ko tau pemangi. Paringan rami ko nalupay wi. Malasa. Saruk mata nanak nanasay. Malasa si. Nadapi me masih watuna. Pura nale paja. Nasaba setame mamilasay wi. Maka ko cara ustaz magampang aja na tahu eta suruh. Idi makibuay napay di la sorongi aja na to litaw. Ta sorongi ta bawe na ta maka dengke pacapuran itu de na wale komondri pacapuran di tawamu. Selesai ini. Masa gina singa. Apa aja nih manca di anggota. Itu kago kumakoro di masoro-sorong. Mega. Na mega laporang. Hati-hati kibu nasaba namo tu sampajangnya nasolang itu. Ia sange keyakinan memang ada maka da angka wadillah saitawe nasaba memang diberi izin oleh Allah. Tapi ia ko makanja itawakal na tawe makanja ya bosewana na makanja cara na milau dolo ripong Allah Ta'ala wadisa terbebas. Tapi ia ko de namu ibaca ya kursi ko ibaca bawam. Gere. Apa angka tu seta pak na pelaya kursi. Angka tahu tama-tamangi baca ngaya kursi yole leto ya kursi na to tama-tamangi na ya tau maru ya. Magai na pala. Makanya perbaiki. Agai mapamulai keyakinan. Degawat di papole guna tolak sukara rilene po Allah Ta'ala. Maka namanya pinang kayakini Pak Ustaz, dia merigagang kayakini, maka dah bisa memberi manfaat, tapi polok pipong Allah Ta'ala, cuma keistimewaan. Ya ku maka dah kipoh, ya nang katu yakini pa boleh manfaat salai pong Allah Ta'ala musyrik, berarti namo HP musyrik tu. Pak angka gunana HP, ATM musyrik juga. Nah, makanya keyakinan tetap kepada Allah. Macicing, mereka tahu macicing itu pak. Kepake peroso, kepake ako. Ya tuh cicing ini mereka pakai karena Nabi pakai cincin, tapi kedudukannya hanya sebagai hiasan. Aja mu yakini maka dia ku pakai cici kudu mau pat di kubuang ngak. Dia itu mau pat di kubuang ku tap apa? Dengar. Ini penting. Jadi usahakan keyakinan tak. Nah sebab iya na tu tujuanna Nabi tayutus untuk memurnikan akidah. Pekanjaki. Pak telu tu kajian Islam, kajian iman, kajian ihsan. Kajian Islam fikih, kajian iman tauhid, kajian ihsan tasawuf. Kadang penceramah membahas salah satunya, kadang fikih baik bahas, kadang tauhid baik bahas, kadang akhlak atau tasawuf saja dibahas. Padahal tiga-tiganya penting. Cuma dia minawat di pesigaru-garu. Ya ku kajian tauhid, kajian akhlak, ipano ku kajian tauhid. Ya natu namanya mapaharam, kega. Hormat kepada bendera merah putih, musyrik. Karena menyembah. Padahal hormat itu takzim. Itu kajian adab, bukan kajian tauhid. Sungkaman kepada orang tua. Mapak botingin nama jamak si baindok na botingin. Ambok na nabawi limana. Rukuk kemudian mencium tangannya. Maka ada musyrik. Nah reko kajian tauhid. Padahal itu kajian adab. Takzim anak ke orang tua.
Jadi nawak di pesi garu-garu. Tak paham ya? Jadi liangi akhlak, liangi akidah. Ia ko akhlak bicara adab. Ia ko akidah tauhid. Jadi dia itu nanya mananda rokok emas sompah. Dia ada karena penghargaan ke orang tua, takzim asana. Itu dibolehkan. Hormat kepada bendera. Tanya bendera nih hormati, tapi ulama yang memperjuangkan darahnya dan nyawanya demi merebut kemerdekaan. Itu yang kita hormati. Deni sembah, tapi hormati sebagai takzim kepada para ulama. Makiro, tapi mega manggai haram karena dia anggap tauhid. Nah, itu bahayanya. Pada mamauli epa, mega di maja salah-salah pahangi make. Manang kabatalo kay patama uti. Ka makiro. Padahal itu tomatot tariolo madodo sikolana tapi matandre pahanna. Di ka matandre sikolana tapi makanja pahanna. Ya kung kana pau tembus, padi na kena bele. Cek dek mi bele na kung ka. Yo po nak mundri matandre sikolana madodo pahanna magala topi mak bele. Hingga sini na napawis salah-salah manang. Dari makadami lempa padahal dia lempa sisa nama mako lempa alam itu tidak bisa diprediksi. Gempa makadami, gesekan lempengan, perpindahan lempengan aja nan lupai po ng Allah Ta'ala. Na di na gampa ko po ng Allah Ta'ala makadaja. Ya ko adil ipamimpingi pa na makanja waktu na halipa Umar gampay natudu tanay na chairi nasa agapi pakedo ko na wale moha mo mamako tunduk tanah magay adil ito maparenta. Makanya cidi bakunci na pa ya komeki macuri na bita jamo na megalada ya robawang aja ta susay pada tarupa tahu ya na robawa ta pake iko pakampi bembe aja mo susay pak dara. Iya aja ta susay kita sakira ni bembe ta kamakiro. Tapi angka metoja itu ujian hidup. Lagi uji tahu manuk na bali boleh menre ko adenge madari tu jambana pamade ujian itu. Kada guru ta kali siden re ko jambangi manuk na bali bola mo ko ademu aja mo bisay ademu. Ayo bisay te manuk ademu bana mo bisay. Nasa guru ta kali siden re ro. Ya dena tu macai ya mi ko tay manuk mo bisay tu manoko ko kakada manuk na bali bola jambang. Ya kok demo bisa insyaallah demo cai. Nama kiro. Ya kok jambangi manuk na bali boleh kok denge demo na mo bisay. Iya. Mapacin ite manuk itu. Iya. Tapahan ni. Na ang kami matoje tu amala matandre kega ihsan. Kiasa ihsan mapedeceng. Ya ko mabasay tawe na tumabasa de na mapedeceng asana mapasiwala deceng. Tapi ya ko masekke itay na tumabasa, yan na tiyasa mapedeceng. Makanya makanya nabi tamelo go tama suruga masagin na lalang mo la tama. Demuan tari tama suruga, namume ko lari, para ko loko pasay na din na pasa. Bisa lo mapasa din na supasa. Namume ki lari, talumo na sa nabita. Wala idece taw mapeja elo koriko. Yerona kung kataw masekke abasa ko. Kung kataw paujaki, taw paudecengi. Kung kataw milodongang imajati, lodongang isalama. Yang kedua otok ko makasiwiri waktu memana-mana tinro nate sampai tahajud na masuk. Yang ketiga wajarang inran atau makin renga jong podangi bali bolata macicil motor idi palepai. Insyaallah. Insyaallah salama ki detan cerita masuruga. No, bali bolata macicil motor idi palepai. Insyaallah. Iya. Tule kamu lah. Dek. Yang pay antri kita mah. Pak makan nabi tidak antri masuk surga. Pak sisa butau dale kong kecil dimulai jamai. Ya mi kong katau maseke nasa deto siya kaparanga barana cau. Si selemo tu aja layolo. Itu kare. Itu tuh are ki makan yang kamu tu matu nangka lau pakai cinta toko. Itu ndak boleh. Agama itu mengajarkan akibua ko decing. Aja mau pasiwala decing. Mega tu tahu ma pasiwala decing mi mak bagi warra
Mak bagi terigu, mak bagi gola, mak bagi lipa, pak metodo. Dito ka ako kopenra, deka. Ha? De na marigaga talamoy. De na marigaga. Ya kemakada masogo pastas, na dito na madosa tayo sogo eh. Dito na madosa agad tayo masogo. Ya ko masogo ite ni sogo, tayo masogo si bataw isogo dan ina madosa pa. Deka hadisa na makada madosa. Makadami na bita arra si wal murtasi pinar taw isogo si bataw masogo pada pada ta maranaka. Di na madosa de. Tapi memang oko agama pa angka agaga maka dito pandrita ya komeko ipau kanja ya komeko manci tau kanja ako masyarakat eci di bawang tanya sempajang aga pale abas sako iya metomiro iya nama bassa mo tayo tau kanjai namo tau jasi pa betdongan na namo maka jana ampena ina iya nama bassa tayo nakakanja payano kramake maka bassa makutiha maka ito pandrita ina tu ampay mabasa itu magala mabere magala masidaka ina dena pa na rampe tawaya tu namo man ya tau kalasi iya tuliya na tu ni ngerang makanya kong kanggo tadewa ya minuba komesi to do ina tuli makada to tayo tau kanja apa okiro pasidaka na sabari makutiha denu letak dengiya tu. Jadi komeki yang nggak tahu kanja agala ni mabere kita ni gare ko caki si salah bali bolatan na magampak yan ang katana suta bawangi deta si salah iya meto ta si salah ko to lima saru ibaw na nasunasu na den ang katabering gaga pa makoko aja mawata pa ya biasa tayo mabasa pa masola ko monroy malibale tatalu langsung na nasu na bagian ni bali bolana apa mawari ko monroy iya makukuha ng kalamanitaw sekke gulukas iya na to gulukas sila maritaw kaddi monro bali na ilala macala matanang kay balibola naman repicok ladang iya matan ratu datun na taw sekke nang kataw dua gulukas na datun na taw sekke ito dito kako ko penrang Iyampay may galasa nasaba makurap pa doang ang malaika ni yato ampay makataw pandrita iya pa na baraka andrewe ko pure masidakang apa iya tu andrewe ya sidakang ina malunra ihan andretawe an nasubali ni garet tatari makanja na sunna na patandre kong ka nasubali na bagyang ita na mo mabolo duro na ina malunra ipa bere na tawe madari kito makaramaja na makalunra ko na namoidi ko taling ita itu malunra to nasaba pura ni nilaw doang ang malaika. Iya na to na makura lasa makanya kataw na kan na penyakit gula ci dito tandre to la sa tao sekke ya to sesa dito na kumanang dito kama pa taw penyakit gula macere bacay iya tapi ang kahadesan na nabita daw mardakum bisadaka buray bila samu na sabak pasidaka ya ko lali celengange aja tak biak bangi dita ko celengange palepangi napaki milaw doang ipuang baraka na pasidaka ko ang kaje lasakan na ka tapancaji wi pak bura napatapatama aja tak kada palana baraka na aja tak biak bangi ko celengange napatasorong patamay napatilaw pada ko lokyo ko pak bupati Sorobawa miaga je milaw nasa aga mo ilaw teka aga tabahan ni ilaw ki palepang icelenga ngena paki milaw doang iya ko tahu taleng kako celenga de nak dicara iya ko tahu tapodangi kada tilaw doang nga mapangimpang nga roy magi je na tulimati dongi idi na milaw doang nga beji terima dota apa pitu tahu kasya si milaw doang nakala patapulo tahu pandrita gitu. Itu suroy yan ang papagin pamakat di ay pamatet tu don na. Pak makura milaw doang ang ha? Tapahangi. Talingi tawe apalagi ko din ipasusak ka na mapa ni. Tapasoy 2,5 cede meje na 2,5%. Cede lada. Ya mi komeki mahitupane pada 7 5 tukan na.
Ia tapane si pasusi 5%, ia napane si pasusi 5. Ya, Pak Madari itu ko nadati si tahun napay pasu nala nila sekke. Betuangan nan matu 5 deke ni bo kapag makumi mati tu Pak. Ya tu ibali si de mato ko melu masidak kata tapang kapole. Medyo ko gamite datun na setangi. Ya kumeki mite datun na setangi magampang. Alabawa ni di 500 sabuta sila kanyo kokorangi. Napaki makadameka masumbangin ko jumai. Ya nameki matinro yetong kanito mabici megalada iro. Kurangi ketua anak mo masikola kami nakamajaran. Agay may moliak kopi ko lakasi mo tu may sa chapo di ka molya nga. Namoje tu cek dek ni kumandan nga moy ay nalagani 200 nasa talo na pala. Sanang ka pa balu baso lalo nasa way kanja pa yero. Makawangi ya bana ro di mulo muala jolo nataseleto. Setange siya tu. Messi matin ro kawan ni situ angkas itu. To 5 bici de na paja. Kibawa ni ako mo kura si Ratu manisa bunatilo masigi tama ni nasa menia sumbangan si san nalalo cilingan yung matinroy sapu-sapu si setado ko setanya tinro na matinro de na sa digi cilingan yung lalo si san na nasa imatu pimasu pimakada setanya mabici salanya no tu madosa no pak 5 pura memo bere na si Ratu mani ujumabe mapi de na sumbang datun na setangi itu. Itu ampe nang kahalangi masidak kadatun na setangi namo baineta. Enak kada baineta aja namo sumba jolo pak datu setan na itu. Tapi dito gago ko di. Asidak kaki malomo tu dale na ko masidak kai. Apa ya tu pintu na dale megay kami mato. Angka ko pasidak kai, angka ko pak dogang, angka ko baca korang, angka ko sampajange, angka ko silaturahmi, megay mato. Angka to ko mak bainewe pangka sahabat na nabita pula Yaman cik di baine na cik dia nak na mak dareke we marat jika si dale ko mak nabita baineo suri mak baine sisan na pura mak baine ina makomui ha nasa makomui ji harus mak nabita baine po mak baine we ganna manitalu baine na napa madeceng jadi anang katau de na memba dece pakalino na suri mak baine magay nasaba pintu dalle ya komelo mo ipalaba makaramay ka mo pintu na lang ustas inarope pintu na lang pasidak ka iya tu anak makoto pede megay anak nate pede masempoy dalle na apa okko midi na palalo puangi katutaw mapasikola ko jupandang anak na napasikola ina iya betul nama sikola anak nang kato jaji zaman nama balubet paminang kana sorora sisan na tama anak na pajato ni apa okko memang midi na palalo po ng Allah Ta'ala jaji na to ampay akibo mo ki anak aja mo tamaselang aja na itu bicara na doktoro itangkalinga 2 anak cukup aga no ko cidi gimpe cidi kiru aga mitaranongan gaga kibua imega komelomui jaji kadagi pandrege ustas angkat tu anak manue tak 20 anak nanoci caman re mana mona pamenre itu gerehe masyep pinano de panama patanen re macekeng tak 20 anak nama karek mi manre mana mo iya di taci di mijaji telu tau na tu 5 kadareke makurat tawakal memang mi itu adara ki loki matasi itu patasi pak maca tu patasi maga ya konis sange hakeka na ya sange mameng magala tu masidaka no besa kimita pameto pamemana ngokoe iya itu ku mameng ite na tari alati menna ya ro alati untuk balewe atau untuk pameng ya ko balewe aja tatarimeng alati na batapeng Iro alati untuk pamengnya atau untuk balewe? Untuk pamengnya. Pak iya ko makada untuk balewe ustaz. Aja nang tatarime palit alati bana tapem. Pak mimi mapan rebale. Mata tarimeng pancing nasaba meloki konanre na payala. Jadi itu pasti dakai ko yalengi tau kasih setan niya tu alena yaleng idi mi pancingi supaya wak dingi mega rewa. Tapahan nih. Maka amiro tapa raja-raja ini itu ampe waktu na mancaji presiden Gus Dur tapa naruba gambaran na duit
gambar di sisabu Patimura. Dia nak baju-baju mak bangku. Di siratu sabu Soekarno masongko mak jasa. Kada kami kalau masigi masam pajak bawa toko di masongko. Di siratu sabu. Ya kalau ko galunge di sisabu na mo bawa. Yo pi di sibalikan ni. Tegare. Yan tu ampai di siratu pur mapangewa si ba di sisabu pure na manoko-noko sisa di sisabu na taro. Maka di siratu kinro boleh di sisabu. Nasibamo kijajo ko pabare mana kata patadeko Allah naburu mana nito lilimu ita manana sangidi to lima langi mo pie maka dia disiratu usapa ko disisabu ko kanto na pacama di uruntuk ko usapa ko pa ustaz deto ko gaga sapa ko pajaba kinro ko pole maka disisabu de mi nga gaga si ko mapabaluonyi itu ya monro pay mari di mana ngaleleko nasa wala nang kaje to lele mo buru-buru mana ni menteri dito lima kanja je on roteh maka de di sisa bue tapi angka to on ro di siratu de nang kau runtuk ko nasa kenro nasa ko celengan na masigi maka de di siratu wade metoka kako kutong kamuka ya miku ya igat tagi sorong ate matama nasa gisala jepu jadi usahakannya PGW pas sidak kata na iya tu pas sidak kay na mo tu bija-bija na padecing ito tanya idi bawang napahangi iya tu patola bala makomi tu Pak Bu iya na tu ampai kebiasa sa tola bala to iya na juma bawa kalau kutulo masigi di 5 sabu apa di 5 sabu biasa megang kana iya makokwa siya agami na curi ni dia nagatika luku di 5 sabu mo ni bawa putim baliung laso angin may palese na 5 sabu dia na lese mak buatang kami pelajari kehidupan kita Pak dia nama bela boleh ko tu iya ko makanja ipakasiwita na makanja padongat ta makanja tawakal tamasa gina pakan ya bala po Allah Taala yang katuagaga na paturu po Allah Taala melo mi ko macawe ki maka da musibah pa ustaz tanya musibah idi metode ta sukuru kegayasa waktu na makanja lakay na santai tulis ba lakay na makandre kasi saya na lakay na di na sampajang di na kanoto matahadyo toli manonto mi bapakelo toli rate-rate matito niya sisa na macandri lakay na napay moto matahadyo malo bilang-bilang subhanallah subhanallah modupay iya apa po dami mga ibu tapakan jaki bateta jagay lakay tamakoka pa ito rone makoka masuli tanya makunray makoka masuli rone we apa 1:7 ci dia rone pitu makunray di taban dia rone komisyon na masigi mo ito makunray kan tuli pepe di talutaw gimato kumamaulo tegang kalimataw ko manisuna rone we tuli maju tajagay lakay ta Pak ya tu biasa Pak sandala minino tayo ulawan nino tayo sapi nino tayo bembe nino tayo makukuha na mo lakay nino tayo iya may ka pangalakay iya Pak may ganito ni katawana iya ku iya tu anak daray dito to maselang iya tu janday bahaya dito kagak ko iya tu janday bahaya iya tama kamarai natutu tangai napa mapaju ponco masalara ponco napa mapatu lampu napa nala HP na napa tuoy napa maraka matito agar aku pingin dimanja awe kelo pada ulah ini yang jadi masalah ya namanya kami cawa mereka kena ini bahaya Pak tantangan ini makukuha mapatasela-sela meto matana me matoni lino yer metode na makanja pa kasiwengnya Pak ai kanya sukuru kidi nareko makanja mo pi bere jamaah makanja ang kamu panana bicu to 5 ngaji insyaallah barakah itu makanya saya wasiatkan maka dakaon na ajak batas usai pada tarupa tau salaman yan dia rahmatan lil alamin
Ya sange rahmatan lil alamin sitongan na lokko sinin na alange. Tapakan jaki. Aja ta susay pada terupa tau. Pu imang aja ta susay jamaata. Magay. Tau mato manca jimakmu. Baca calet tu. Tendre ni utu nama ka tu lilago mo pi akhir salat ni lawe. Aja ta susay nama kada na bitte ko manca jima ko paponco-ponco ki bacamu de na kada na bitta pala sisam pajamu makaran paponco-ponco ki. Aja na malampelada ko tomato na kasi tendre-tendre ni. Pak maloloy tak de manang ni. Kehe. Tapi ini makmunge aja to ta susay pu imang. Napay taluaya na baca imang itu makaran ni. Aham. Betongan na roko no. Maji imangin asang kasyati mawa duha ang kami matutoy mapak na puji tu surah ya nale na baca tapawa duha ang katoto nansa imang ina tay na ito ni mawas samsi di na marigaga ang kasahaba na nabita naka mancajima 5 taong imancajima tulikulu Allahu na baca maparotes mamunge aga na pudagi na sa pwede ito muti ako muchacha mo macho coba kare naiya na sa gisuro. Hindi po mata baca ni yung kota. Hindi na marigaga. Apa itu ko ungkoy ibaca manyamang tinggal ipatuyo mani. Aja na tali rusura malampi lesse matu di kapatuyo pa di kamapalay. Tulimondo ni takkajan na. Agar may tapi kau. Makiro jadi mudahkan saja. Pamigatoya itu mak mu macigaw. Nasa isura pendek. Iko na pe maju na irita. Aga to si misa mo baca. Iya. Tapi mako mi matido pa ko masigi uruso den ka na malampusi sang. Pa onran na mito se tangi itu. Ya mito masigi itu. Panami itu panguruso masigi ang kagoncing Inggris, ang kagonci pokka, ang kagonci pas, ang katogonci polo, angka kaya ka sa goncing Inggris, ang katupanitia pak goncing Inggris, alin na mapatuki pas, alin to mapatu lampu, alin to masaring, alin to mapajalan dinamo, alin na to mapatu radio, alin na to mapasalawa, alin na to bang, alin na to kama, alin na to memang cajima, obe. Kan tu goncing Inggris ya tu, pokok na jama manang. Deka mena bereng, ang kato tu gonci pas, citi mina jama, mapatuki pas bawa, yan na patu radio, kosele radio, deka ni sana jama leange. Ang kato gonci poka, deka na jama. Kami ko rapa itay nangka. Engkahe. Jadi metodo gataw suku pa makomi mati ko agama yurus sa bara pataw Ang kato ko tumasigi magala maparotes de ka sumbangan na. Ya ko rapa itay makay kasaran na sisa na karja bakti te tatding. Ang kato to taw deni yo lilo karja bakti nangka tapi na sampaja tay tatding. Mako tu madupa-dupa memang yan na rumah na nabitaro. Jadi sa bara memang patay moloy wi. Yan na ito nakadagurot kali si Denreng. Muasa giji kumega masigi o kutu kampong yang makanja tapak na teh. Madodo miya ito na ko tapak na teh kumega masigi. Pak demi ito nuli malalang yung mak berejama pa ipango masigi. Mako mega di masigi mako ko pak siyan retapin. Pak berejama na manitat deng. Tapi de maro mo masigi ako di. Maro isaliwang. Sesap. Nakamu 40 tahu Pak ilodongi doa bersama. 40 orang berdoa itu salah satunya ada wali Allah. Yaitu ampai ko masampajat tomate teh nilau nabita 40 jamaah. Sampajat Jumat makri manta Syafi ia penasa sampajat Jumat ko 40 jamaah mukim. Iya, kecuali dia metu nagana 40 tahu aku tuh dia namarigaga. Magay nasaba 40 umatnya Rasulullah berkumpul pasti kay tarima doon ako. Ada kekasih Allah. Ide to tu itu ya sang wali pak de to tu ne matadra manang ide. Ada wali yang disembunyikan itu. Biasa-biasa tapi setiap malam dia bangun tahajud. Kanja sampai jam penina dia gaga tau misang. Katau tu tau ya min makanya sampai jana kong kamitay. Wah Allah, wah. Tapi dia tu kagak kau di. Yan tu ampai makanya sampai jasunay kok boleh itaro pa kok boleh ijama de gaga tau mitay. Kok masigi biasang kamu papangaruna. Itu. Usahakan tapi ya kode na tu lek jama kok boleh tajamami man ko masigi. Pa ya ko make tes itapat ta.
Ya ko maringan yo ko masigi na matana ako boleh berarti malam-malam mamubat. Tapi ya ko meki mite to matapay ko kampung ya ko subuh. Law bani masigi ko subuh. Iya na 2 Sabtu ako masigi ko subuh berarti 2 Sabtu tau makanja tapan. Pak Makri Profesor Dr. Hamka ya ko melo ko mita salang ya ko malappa itawi. Salang ya ko mita to matappa ya ko subuh. Apalagi mako Pak Golo. Namega di mata pala kaje na mila nonton Pak Golo. Dia na mariga ka manontong ni Pak Golo tapi aja tabotori. Pak ya tu tau boto dia nang kena salama. Iya. Maka dana di kumawala. Di kumatawa bere cocok ni dimu mak bereng tapi nalarang ya gamay. Pak ya tu botorangnya Pak dega na sesa. Iya ko api manrei boleh na sesa mo bolangi. Tapi iya ko abotorang na mo bolangi lututo. Makuti. Ya di upasa memang ni di tomatok pakanjaki bani sampajata tapakanjaki rampan na nyawata aja ta susay pada tarupa tau idi ustase aja mo susay jamaah makit ta macara apa aja mapapi ni tay na tuli macara mamo rate do makiro bali bola aja mo susay bali bola mo mapuni radio makaraja sadana nami matinro tau bengkele mapangere motor mates motor tangaso na tau matinro si dape bolana iya aja. Di mana rota pake lakai aja ta susay bayine ta isuro macan nede nele di balanca bayine aja ta susay lakai tak makap di ni jampang. Itu rone nako bi na bahaya tu. Pak Makuti ya rone naendre syahwat na sitang ngami otak na makan re. Demeto na normal Pak. Dia na normal. Iya. Ini makun re ta pahangnya nakap di lakai ta si jakiha aja tu limon ya. Nah, itu aja. Yan tu ampay napasanga guru tayo nang kataw melo berhubungan na po ba pasurong nga makunrey jalalong berhubungan pa makbali-bali anak muatu kongka kay gayasang makabilakin na sa padengjo lampu ko tutanga di panatala ay padengjo na oh aja lalo dito kakak ko ya ni ka maka dari ka maiga aja lalo kakak nga jo lakak ping katyo ni di panan katu jandele manuk katu takay oy ka papasuron na. Yan ang kataw mako tu mak bali-bali bija-bijan na matu kongka. Aja tak kada magi ji anak aku na chay podang ada puluk itu. May kabicaran na kong kasurong. Pasangi makanya perempuan itu yang doanya mustajabah. Itu ampai laki-laki serahkan ke istri dia berdoa. Saya itu jarang berdoa Pak. Selalu titip ke istri dengan mama. Saya kasih ibu. Kong kagagawa cinay tilodonga. Istri kadang doakan. Anak-anak kadang saya minta didoakan. Karena anak itu wali Allah. Yang belum punya dosa. Iya. Itu kere Soeharto. Orang hebat toh. Tapi ibu Tim meninggal selesai. Habibie orang hebat. Ibu Ainun wafat selesai. Susilo Bambang Yudhoyono orang hebat. Ibu Ani wafat selesai. Kehebatan seorang laki-laki bukan karena dia. Tapi siapa yang ada di sampingnya. Itu kuncinya. Pejabat yang sukses itu Pak bukan karena dia. Ada wanita yang di sisinya. Makanya komeki mite arone mak baraka atutungan na siapa yang paling tinggi kasih sayangnya ke istrinya. Pasti berkah hidup. Itu kuncinya. Ya nang ka arone to lipatar ribaine na panrasa-rasa baine na denu boleh tuju kong kana jama. Makutihan. Itu rahasia kehidupan. Ini. Makanya upoda memang tapakan jaki. Makanya rata-rata kiai itu takut sama istrinya. Ya nana nak bayi ini nama makun. Kenapa? Karena ada berkah nanti di situ. Apalagi kuiwati ya sana bayi ini nanti panana. Patmawati, Sukmawati, Rahmawati, Wati, pacicer mana. Yan ang kalakay ng kawati ya sana bayi ini nasa bara ni nanaki gang kamate. Dito le salama. Pa enay wati eh mapangiwa mabukunan repi na selesai. Iya, makuti atas apa nih gare? Makunre Patmawati pananakon, Sukmawati pananakato, Rahmawati pacicirato, Iwati malada pa. Dito kakak ko makanja matoti wati alay punggawa. Akai ketua majelis taklim pokok na namo arone na cairi mana toto. Itu kelebihannya. Pemimpin yang ada wati ujungnya pasti sukses. Iya. Itu memang wataknya tidak bisa ditundukkan. Karena wati itu adalah salah satu jin yang tidak bisa ditundukkan.
nama jin. Makanya itu ungkap mana itu tu tanrana mutu arwane pak nang katau buku ingat atau kalasi-lasi. Iya, maka itu pandrite guru tak mali itu katu cara mana buku ingat na mapali suanina lari layawa damu ya kong kagaga nale ko jamu mario apa nalapi mamatu pak berecikku sana. Iya, nang katau marani salah-salah ay mega tu akal-akalasina. Kaya sa marani salah-salah ya ko jok kay rita madani ako si tudangang i maraja tau makito aja tadang kasibaw na kalasiang i. Nagurito nang kataw malampi ang puto na pachandringan to. Aja mo ka maparesa. Iya. Paresa kare. Panami itu makunray nang ka makunray mo pati mo rese na jong podang rahasya natalak. Aja. Ya ko manipit ti mo rese na to magala po jay balibolana. Iya, itu ulama kita dari dulu itu. Makanya napa itu nita modelnya nanti kada makoy ya. Makanya ko mamolo itu malah talo igatu ya pita maka dade itu ga talo makanya libun na gimpe manang itu simbol manusia. Napa ipoda toki itu talo ko talo iti na bawi tilok ko manu na rangi manu na babbo de itu nanci manu tate mancajiti tapi manu na curi. Agama nana ya kung ka anakmu masalah pendidikan na kokui boleh petami pesantrennya kiai pemerangi sifat nama itu dia akan mengikuti sifat kiai bukan sifat orang tuanya itu pesan kita pasti kolagame anak tabu ina deta pasti kolagame man rasa ki mega ni wijawi toma koko na patar wijawi merepat yang kayak talipongi ka agay doang ustaz kadaka mudupai je ni game masuro kumakakado petami pesantrennya na magampang. Maka naman dari baba cucu ni oto kapo memang mita patama wasa pesantren ngi bengkele. Iya ko oto kapo tabawai pape patu narewa. Iya ko oto pusu mita bawai pelmi. Pulok ko mi batana nata. Iya ko liway batana na padiri si bana igalache patu. Apa basi kapo memang tapatama. Iya ko mapato memang ita patama dia ka padiri tu. Tapahangnya jadi serahkan ke ulamanya, biarkan dia mendidik. Takzimnya ke guru, itu akan merubah akhlaknya. Makotiha, ici demi kunci na kehidupannya pak. Tapakan jaki penghargaan taloku Indo Ambo ta. Pakan jaki penghargaan taloku Indo Ambo yang menyerahkan anaknya kepada kita itu mertua. Pakan jaki bi akhlak taloku guru-guru tak. Insya Allah mak barakah itu ngeta. Itu saja. Saya bisa berdiri begini hanya karena doa orang tua dan doa para guru. Iya, Pak dongen na migurut. Deka aga Pak, ya nang katawa na pesantren. Masuk oleh pesantren na matanga mabay ni, matanga malakay, dia na berhasil, pasti kemasalahan dengan gurunya. Pada saat dia sekolah. Makotiha, ya nang katawa masalah si baguruna, nasu biasa na patitti way matan na guruna nataro macay guruna karena akhlaknya dan penghargaannya tidak ada. Maka itemato ko masuk pasti man rasa-rasa. Begitu. Makanya Allah sudah jamin orang yang takzim ke gurunya. Ini penting. Makanya ajak tamabela malah dasar Pak. Kemudian upasani. Nah sebab ini maulid. Ia ronabita Pak Bu agan nameta curi. Ia kumeki macuri sifat-sifat na nabita ina ia tu nabita denang kana macai. Denangkah. Maka dari guru atau pandrita ya komelo kumanipi si runtu nabita patapulo sona patapuluan ni aja macai insyaallah si runtu ko nabita. Tulega paradeta macai patapulo sona. Ha? Yo pui di kapang ka patapule macai seso. Natat dua anak nanoko moto anak moto takajan anak na cai risi moto anak ada pakasingon ro na macai topa. Na suro anak na lodio na cai risi pole anak dio na pai bang handu na macai si. Suruh nana mak baju aju na cairi si pura baju aju na nonor takajan na macai si na suruh lo mandrena na macai topa pure mandrena na talabagi panena na cairi si melo masikola na melodi na cairi si itu kag pole masikola na tanda imparabagi baju na macai si tudangnya na manonto macai matinro na macai to ya deh ang kami to tahu pak kapata pule macai seso deto kagok ko aja tamelo masusah aja sabaraki mendidik anak-anak dengan baik. Didiklah dia dengan hati yang lembut, maka dia akan menghasilkan anak yang lembut. Makom itu. Iya. Aja tepandre nu makaleleang.
anu halala eta panrengang ita sur mak bismillah ko memandre namo minum bismillahirrahmanirrahim napa ninung nabaca alhamdulillahirabbil alamin napa simak bismillah napa minum napa sinabaca alhamdulillah napa simak bismillah napa minum nabaca alhamdulillah makoro carana ko to minum supaya tidak melakukan dosa besar yo pidi cicam mitongkang bismillahirrahmanirrahim dina koa ya sunnana minu bismillahirrahmanirrahim napa yinu sitago napa baca alhamdulillah ma bismillah siki napa siyinu napa baca alhamdulillah ma bismillah siki napa yinu ipatungka materru'ir itu sunnahnya supaya kita tidak melakukan dosa besar makomor bateta minum besa lalo runtu tau minu pak timun na bakedok karena aga na nabaca iya jadi makiro makanya itu sunnah dalam agama itu luar biasa pak hikmahnya itu meloki manre meki manre bembe wae nakana takana ustas nakana ka kolesterol magampa pak burana yaitu bembe pulo kunuru Muhammad bersalagi podangi pulo ko kunuru Muhammad ipancaji ya pulo to kunuru Muhammad tama ko musiruntu moncaji pak bura bismillah kita andre dena mereka angkat tahu alergi udang tanah songi uran apa itu tabacangin tasuri manri sambil melihat dia na alergi itu alergi ikan kering ya tuh dipakai yang itu nak tahu pandri teh alai pak burah itu ilmunya orang tua dulu maponcom itu beres selang iban ini tuh nak alai pak burah yupi di depan ni andre kolesterol takana malah sama emang itu kita coba nih gare tes nih gare coba tes itu dia nomor gagal tuh bembe meta anda silakan saya dapat ijazah langsung itu dari ketua ikatan alumni Timur Tengah di Wamena kemarin dikasih ijazah langsung kasih tahu ini caranya supaya ijazahnya dia dari Al-Azhar karena ini yang dipakai supaya tidak kena kolesterol kalau makan daging tapi harus yakin tapi apa bacaan itu? Makom itu tomatot tadi ulo ni mau ya gagay kong kagaga menandre ni mau wijolo na bacangin salawa na panandre. Nakada ali alusuk na imunri pikas sarana. Ya mana itu napake? Anak munri itu manatu mau taru-taru ya mininaw ko makade mawari wasak deto. Ite gare tau jangan nge aga nandre. Anu masalah nak betaw winalay nandre tapi dia nang kana mapat diwatan. Way aga ninong o kumi benrange mala way ninong tapi dia nang kana malah sama kalilya. Kenapa? Karena dia tidak pernah menghina makanan. Napak baraka pengalata-alata mekuatan. Coba. Ukuni roba makita. Yupi di satena tena sam. Makapak je masalah sunana. Anu dah makapak. Wicap pumili matodo. Hawe. Nge. Tapi dia tu nak katopin ragi. Kumi rumahku kumi. Mabelo. Iya. Makanya saya kembali tadi. Angka mo tu pak dongan nabu kumelo jaga lakai aga bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli baca kepitu insyaallah bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli baca kepitu ko mangaribe kepitu ko subuh de nalay tela kay insyaallah iya salama itu waram perang makoto tapala mo to iya tapakan jaki je servisnya lah kita ya kong kay pole kantor langsung tapaliu ko popata napata sa pusapulu na matinro tu apa tinro na lakay ko popan na bainena 10 mimane pada ko 2 jangi matinro kon rotinro itu sudah diteliti karena leher ini adalah batang otak di sinilah pusat saraf sedangkan paha perempuan adalah kulit yang paling lembut ketika bersentuhan itu diterapi. Ya to si torone Pak Burana makunre ku arona sebelah kiri. Ya ko masih saya makunre ta pasandre ku arota sebelah kiri itu rasa sakitnya hilang. Makanya kong katau manguriwa memi mana tu ipasandre ko dada sebelah kiri. Supaya rasa sakitnya itu hilang. Megapo to arone manguriwa ni bainena tu limatole ni. Arone gimpe tu iya tu. Staresto panasa ngalena. Deto kato penra makoro. Iya, alhamdulillah. Iya. Ini penting saya sampaikan. Makanya sahakan tacuri nabi tasipakna jangan cepat marah. Kong kagaga tapahangi jolo. Kemudian yang kedua, agak sifat nabi kasih sayangnya tinggi.
Bayangkan Pak cokinna matin roko wajujunna nagonci 5 wajujunna supaya dena otok cokinna. Itu akhlaknya Nabi. Melo igere agagae suruh taruh matara pisoi supaya dena sedingi kolai gere. Dena rasakan sakitnya. Idi pu imang upasangi. Ya komeki mak gere tatarome mani matara pisota. Ya ko maka dedega bangku ku matara sore masigi panitia masigi mali. Angka mo tu bangku ngibalu tata 3 juta lebih. Bangku Pak Gere 2,5 juta kah. Epdik namanya. Itu pakai arak mak Gere untah. Banyak dijual itu. Epdik, ada Tramontina, ada Epdik, ada Bolorka 1110 Jerman, ada Cak Garpu banyak. Ada Cak Susi itu yang Jepang. Mega turupana, tapi yang bagus itu Epdik. Yang dengan Tramontina yang berhasil. 2 juta lebih, tapi tak pakai talutok di tasai. Ya ku patapulo misapi ngigere dia paniasa itu. Dan itu cuma 1 kali tarik. Ya ku parapakmu ini getam menrek langsung ada api bukuna. Itu tajam sekali. Yopi di bangku tetanya bangku ngagak pelek perak ya ki buah bangku. Perak nih itu tanya bangku. Yopi ro bangku memang to jaji pole paberek dan itu zero karbon. Yang begitu kita pakai Pak. Aja na pu imam mali Pak ku pu imam apa di ulu tuh. 3 juta sitang ngamen ali pu imam oh pajayiwi. Masigi maliwi nala inventaris masjid pu imam makatan ya kota sel imangi palete bangku. Begitu. Harus dilengkapi Pak daripada masih sesapingi, masih semanu ekomegere, masih sebembe. Itu, idi matoto masa, iya na tu ampai nabi ta kong kacica na suroy unu cica mi bampa 150 palana. Ya kok dua bampa na mate 100 mani mage na sabat sudah menakuti. Kaya nabi ta boleh dibunuh tapi jangan menyiksa. Maki pada mi ko mak baja baleki, idi patasi ko mak baja baleki. Tau saka ki tau unu jolo balewe na pata bajai. Aja ni baja lupa. Isa bismillah muki napa ta baca salawat apa de to je tu ni bismillah ko bale Pak de to ni gere baleve ya tu ampai baleve halala bangkaina ya ko binatang haram apa ya kene meloti igere to pa baleve Pak manrasi ko meki manre laure igere mana pa itu nalami de ce de to ni gere baleve ini kemudian Rasulullah itu adalah manusia yang sangat istimewa mage Pak de metoga jojona. Yaitu Nabi tadi kan jojona apa jingkarinnya sudah diislamkan. Jadi itu sampai Nabi ta maka dan gini kita manipis runtuh ya tahu nggak tuh karena jin Islam jin karinku saya sudah islamkan. Yang kedua itu Nabi tadi nak kena mengalih-alih. Dia kena kenapa? Karena itu adalah syaitan yang mempengaruhi. Dia sampai itu tokong kata masam pajan atau 5 ngalih-alih tahu dia na khusyuk itu. Matan ratu yang kata masam pajan. Tahu dia na khusyuk itu. Makotiha. Kemudian yang ketiga itu Nabi ta pakitana layolo si balomonri pada. Yeko makita layolo pada carana makita layolo lomonri. Itu pandangannya tembus ke belakang. Jadi ini tuh sampai Nabi kadang kena sampajan nang kata corok kayak secoro. Terlambat yoko ni pintu na rokok Nabi ta pasang kata beri kulo na pintu na perokok joka lo kormala sap. Pure mak bersala Nabi ta makin Nabi taniga ya rona lolo. Maka iya ya Rasulullah Nabi tahu kak terlambat akhirnya Nabi tadi terlambat. Jadi itu anunya. Jadi Nabi melihat padahal dia menghadap ke depan karena dia melihat ke belakangnya sempurna. Nah pada itu Nabi tak kok giling dia nang kana giling uluna lolo watakali tak putar begitu penghormatannya Nabi kepada orang. Ya di gilimu gitu makoi giling makoi Nabi tadi lolo watakali ini memakoi giling sebagai penghargaan itu. Kemudian dia tuh Nabi tapabu ya ko si bawe tau pance joka si tandre ya ko tudang si batau matandre si tandre salengkana ya ko joka si batau matandre si tandre toy jadi dega ga tau hinay tau newe si joka Nabi ta karena selalu sama-sama. Nah itu keistimewaannya Rasulullah. Jadi itu ampai tapi kay salawat ta ya ko masalawat mo kilo ko Nabi ta baraka bu walengi salawat papa sempo dale aga Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat 11 kali. Ya kau dia tu lek bacai, tabacai wal lail wasyams kulon subra bil falak kulon subra bin nas. Ya kau macam ai matan nasoy. Pitu menek melona tamu mangaribi tabacai to pa surah. Magai pada wai bosie dalek tatuna sato pandetata. Itu 4 surah dibaca. Tapala nito wal lail wasyams kemudian kolon subra bil falak kolon subra bin nas. Ya kong kan anak masih kola na yamu tu na baca itu cerdas. Diberikan kecerdasan dari segala arah.
Angka mana mo tu hikmah no ko gamay pa. Yan ang kataw mapadilak ka mapadiutu magam papa burana. Aja na tandre oba aga pale ya ko masampaja sunna subuki alam nasra raka pertama alam tarakai paraka kedua dinakan nai padiutu. Ya to tu pak burana. Nang kataw madari mangilu lakka da tu tala pangupu ko masampaja sunna subuh. Alam nasra raka pertama alam tarakai paraka kedua. Tapalakmu ya roto. Maponco mi pak ya matotu ya ala papalampe sunga. Ya miko pejabat yang ada di kecamatan, yang ada di kabupaten, upasangi alam nasra rakaat pertama, liila bi Quraisyin rakaat kedua. Itu pesan Imam Ghazali. Tidak ada musuhmu yang bisa mencelakaimu. Ya kong kata melo pasolangi tidak akan sampai. Jadi alam nasra rakaat pertama, liila bi Quraisyin rakaat kedua. Itu sholat sunat subuh. Untuk para pejabat pakai itu. Saya kira ya no pangolongan Bapak Ibu sekalian, lebih nak si jamaah ceramah. Magi-magi napa barakah ipong Allah Ta'ala. Saya wasiatkan kode gaga tu lemala carama ko mapamula-pamula na latu capana syafaat na to na nabita talalungi kenroy apa sebenarnya banyak tapi apa no pudangi. Yang pertama ya kok bangi te amakoki tabali bi bangi napa masalawa tabaca doa sesudah asar itu Nabi janjikan syafaat. Yang kedua tabaca 2 ayat terakhir Quran surat Taubah laqad ja'akum. Surah ke-9 ayat 128 129. Akapitu ko subuh akapitu ko magharibi. Insyaallah syafaat itu. Yang ketiga, ya kong katau mateta tasuroy pagganna isiratu tau masampajangan. Napa tasuro milodongan. Itu dijanji syafaat oleh Nabi. Ko ganna isiratu tau masampajangan. Iya. Iya ko demo patulay as-salawa ki akasiratu ko ni Jumai. Nabi juga janjikan syafaat. Iya ko demo patulay ya rosalawat tabana tapigay. Kaya na salawa ipake ustaz hindi manibawang Allahumma sholli ala sayidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad hindi manibawang. Ya ko sallallahu ala Muhammad salawat nuru Muhammad ya ko Allahumma sholli ala Muhammad salawat ala nabita. Itu. Jadi di mana ya kupure mas sampaja perlu biasa makanya ibaca itu sallallahu ala Muhammad akasisa bu dari ke-200 setiap satu sholat fardu. Tabaca jolo innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Napa tabaca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 200 patungkai setiap waktu sholat. Makanya pas 1000 ya ko ganna isisa bu insyaallah syafaat itu bu. Dek topa tu nama susah papenat dingin tu 5 ringa papan dingin. Tidak diberikan beban. Iya miko maka da wede ule ya ustaz itu marepala da ka ina atena na tabaca. Iya, tapala mo ina atena to? Surah Al-Kautsar. Ya ko di tapala mati bawan ni. Iya tuh. Ya nang kasusah-susah tasadi talay pangupu ya ro. Taulangi na mo kapito ka 10 insyaallah matan na papenading ya pa ya tu patanang ya tina nabita. Ya nang ka anak-anak pacay-cayra patarya tangaban ni itu tabacang. Tabaca ko 5 tanap patawarro tapalen na iyo corona. Insyaallah sabara itu. Matanang. Lakay pacay-cayra itu tibacang. Maka dia bisa dog ustaz o kubana wa tabacang ka patapulo si dina patapinun insyaallah. Pacay-cayra itu. Tapi aja na hindi pasabari pa migato tumakunray alina na sabari na pacay-cayra lakay na. Memang relaki na nasa kami ito nandrag ko kare kami ito perne ko patitika panik ko pacibisay ko kami ito pakara ko napala manam ni makunray maki ito makanja ya di raloto dan apa to layase tajam. Dito gago ko to. Pamiga to nga tumakunray makukuha pa makakutu COD manam man. Mo masanggara dito na nisang. Iman relaki na nasang antara jolo ano jadi antara macan relaki na siba kurir ni gasuroy. Dito gago ko iya, tanasong ang ilakay ta. Palagi ko ceki kumabay nilakay ta ang kapak burana. Iya ko subuh Jumat pertama setiap bulan akibat orang iway pala. Taadu mengikuti aratawa. Bacangin na asal nahu. Napatatatu ka siro ko tangan ta pake magaru ta bacangin na atay na paja pi macan ne way na pataka. Talingi lakay taninungi na pasisan na tino cede. Ta bacangin na atay na mastir kasi sana yinung. Denul lema bayne beto rone ko yato na pake bayne. Makanya dia rone upak guru ki ya ko subuh Jumat ta capuri ko pita insyaallah salamat ki akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu